Piny Kenya William Ruto Faruk Kibet omedo seo kit siasa majatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua osebedo kagoyo kowacho ni en kit siasa makelo pogruok e kind oganda kendo nyakwede mar dhoudi. Nowuoyo e kinde ma noyuore nyasi mar lamo manoyuore kanisa mar AIC Mgoin mantie Songorai kaunti ma Nandi kama nokwayo rawere machano bago tarik 25 dwe ni mondo tim ng'anyono e yor kwe kendo giti kanyakla gi obila maneno ni girito mwandu kod ngima oganda. Hatutaki polisi ambao wanafanya kuua wananchi kiolela. Nataka polisi wachunge wananchi. Na wananchi waheshimu sheria. There is no way our police wetu wanafanya kazi mzuri. And we will not condemn police kwa kuchunga mali yetu. Ile polisi wanafanya tutaki wapige wananchi bila hatia. Lakini wale wako na hatia wachukuliwe hatua. Wale walifukuzwa juzi kwa serikali. Sasa mimi nashangaa ni nini? You misuse your time. Ulipewa nafasi kwa misuse. Na wewe wakati tulikuwa tunaamini wewe naibu wa rais, wewe ulikuwa unapanga mambo ambayo sio sawa.